koye banu israila o jeeya allah okki mo jawdi tawi fewndo makko ala hewtiɗo mo jawdi allah yamirimo honɗum allah wimo wabtagi fima ataka allahu dara al akhirata ko allah okkuma e moƴƴereji e jawdi e ɓural e teddungal e yiɗede ɗaɓɓir ɗum heɓugol galle lahara ɗo ko parti lahara on o wi kono wala tan sa nasibaka min adduniya wota yejjitu geɓal ma ngal ka aduna ga naftor ɗum kadi ɓorno labaɗi waɗɗoɗa ko kelɗi hoɗa ka foti yiɗo anda oɗo ɗum ɗo ko galle patron ni andi ɗum ɗo woni tawasun aduna on faɗali lahara on faɗali o wi wa ahsin kama ahsana allahu ileyk moƴƴo noon moƴƴu no allah moƴƴorema noon moƴƴo e yimɓe ɓe ɓurɗa ɓen ɓay allah moƴƴike maɗa kono wala tabgil fasada fil ardi wota ɗaɓɓu noon bonnugol ka hoore leydi ɗo ta bonnu ka leydi ɗo sabuna marɗo e lanɗo ɓe si faalama bonnugol ɓe bonnay ta bonnu dey ka leydi ɗo sabuna allah subahana taala yiɗa bonnoɓe ɓe few ɗum ɗo holli wonde ko yon tigi wonu ka hakkude la hayra fi man taraka dunya lil akhira wala hayra fi man taraka al akhirata lid dunya moƴƴa jeyaka e wonɗo e moƴƴere accutuɗo adna mum on fes fi lahara on tun ko noon kadi accutuɗo lahara mum fes fi adna muɗum nano sa akkiti fi adna on fes a wi ko fi lahara tun koye hoore yimɓe wurata puisque ko ɓandu ɗum landi ko mbe jonnano ko ɗum waɗi woɓɓe goo yawno e sahabaɓe goo ɓe yahi ɓe kañum joni mahi yandi en fawi ke allah haysen nangal en haysen yoɓaki e yawa ɓe jooɓaji ɓen ɓay heege ari mo ɓe foddi firti kaɓɓum mum jooɓa eyi onon noon minen meɗen fawi allah onon nayi allah fawi ɗon koye hoore amen fawi ɗon koye hoore amen fawi ɗon idan ko yon tigi ƴettuɗi ɗi noon golliran aduna on wasi a mayata golliran lahara wasi a maya e janngo أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوسطية ونهى عن الغلو والتشدد حين قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة إيتي الله سبحانه وتعالى تقول ني تغوري فو ني دي تغوري فو إيتي nemin ɗo en ɗi nemaji ɗi limogol andata ittiri muɗum hiɗen seedo ko kanko tun woni reweteɗo o ala ɗimmo o ala tokkal o ala nando hiɗen seeɗa noon elaɗo men mo mouhammad sallallah sallam wonde ko jeeyaɗo allah taho kono ko o nulaɗo allah ko suɓaɗo suuta hiɗen seedo wonde o yettinno o laaɓani en reedu yo allah juule makko juula e sahaba ɓen fof allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude ko o yoɓuno kala mo o neli o yoɓa mofte makko ɗen kadi ko ɓuri moƴƴude e kala ko o yoɓi nelanoɓe muɗum allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe anden nelaɗo meɗen no yamiri en yo en wonu ka hakkunde ta en feƴƴintinno fes wota en jaasin fes honto yamiri en ɗum o maaki hadis selluɗo o maaki diina kan ko newende diina no newi ha joni noon woɓɓe goo no ƴetti ɗum ɗo kunɗo parti hun tun diina ko newende hatti ɗon si ɓe waɗi ko boni ɓe waɗi zina ɓe yari beere
ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe waɗi ɗum ɗa a haɗi ɓe no to sattin dina koko newi ma ɓe sadike waggol farillaji ɓe juulali ɓe haali ka juulude ɓe juuloy ɓe ittali zakka ɓe ala janngude alqur'an piiji koɓe hanno wadde ko fof ɓe waɗali sa wi ɓe kori waɗe ɗum kori a wowɗi ayaji addude kambaji fi muɗum e hadisaji no modi o taw tampini kori dina no heewi dina satta dina sa sattinali tun satta kono ko dina annuna e dina wonɗa an e o alhaali ma ɗo a waɗali ko Allah farli ma ya waɗu hewreɗa waawi a accali ko Allah harmini kon e hooreɗa waawi accude inna dina ko newi hi ko dina kono an ko wonɗa e mum kon na dina ko ɗo kadi woɓɓe ƴetti joni haysi a waɗi sunna ɓeytuma no na sunna modi taw tampinge dina no newi dina sina sattinanɗo hoore mum dina satta joni ko an sattinanta hoore ma ko an hoynanta hoore ma yani ko ƴetta ko falɗa kon acca ko falɗa kon dina nano a naata e mum fo ma accita few na ɗum ɗo nelaɗo ma faandi wonde dina ko newede na ɗum ɗon dey ko waɗi dina ko newi ɗum ko honɗum waɗi sa ndaari takalifuji ɗi fof ko Allah wi yen waɗu kon fof tawa hiɗen wawi wadde ɓuri ɗum kono waɗe wi waɗe mberɗum ɗon tun ɗi waktuji joyi e nder jemma e ñalawma nder 24 heures wiyaɗa e juulo waktuji joyi ɗi waktuji joyi ƴettantama 1 heure de temps fi waɗugol ɗi e nder 24 heures o wima fayda o ɗaɓɓirma en ɓiyen 1 heure no wawno waɗa ɓuri ɗum hiɗen wawi wadde kadi ɓuri ɗum kono o waɗanen ɗum ɗon juste fi newingol suumaye eɗen lebbi sappo ɗi nder hitande nden ko lewru wotoro wiyen hooru na newende noon ko nde newen ɗo wona wolede na ya accu ko farlinoma ya waɗ ɗon inna wona wigol diina koko newi o wi diina ko newi ɗum o wi walan yushadda diina sattintaka diina ahadum hay goto illa galabahu sina ɗum foolamo si a ƴetti ɓuri ko townata kon e naafiloji ɗin yahoy ha tawa townata sa inni joni jema be jema a juula darɗe 50 darɗe 50 a ƴet daari qissaji woɓɓe goo ko wiyano hiɓe waɗa e ɗum e nder jemma o jemma a yayata ene non tigi omi gaynata ɗum ɗon nam o wi fa saddidu fewne ƴette ka hakkunde ɗon wagaari mu ɓattidiron wonde waɗa naafiloje ɗin wonde fowtuɗa wonde waɗa buy wonde waɗa seeɗa ko wan noon nelaaɗo ɓe sallah sallam no o rewrano Allah noon ko noon daara nen men Aisha o maaki wonde o juulayno walluha ha men sikka o accata few o accitoya kadi fesi ha men sikka o fuɗɗita ko hande kadi a fuɗɗi kono ko ni e ni saddidu wagaari bu o wi wa abshiru welte taƴo si a wadde ko Allah yamirma hiɗa accude ko Allah haɗuma wota ɓernde ma nden taƴo yurmede Allah nono menen safinima vraiment on tigi no menen no min wayni miɗo andi no sikka moƴƴere Allah nde la welto tun ɓay tun hiɗa wadde ko Allah yamiri ko accude ko Allah haɗi ko inchallah Allah yurmede makko nden no ɓuuri bakkatuji men ɗin o wi wasta'inu wallinore noon ɗaɓɓire ballal bil gadwati dawgol ka golle war rawhati e yarugol kiikiiɗe taw on jooɗo to ñobbo jurde ine noon si Allah hoddiri on tigi ɗuman noon tigi ɗuman tinno to enen ƴetti koddori Allah la wakkilo kata katan no o wi wa shay'i min ad-dulja wonde kadi wori walliro wonde dawon hokka niɓum dawon ka niɓum ɗaɓɓugol arsike o wi wakkile ɗo wallitore ɗo ɗum ɗo ko fi gollangol adna on e gollangol lahara on fof yonti gollan adna on e lahara fof o wakkilo bimbi wo kiikiiɗe wo hay jemma yonti wakkilo beri konti hiɓi feere o ɗum ɗo ko hadis ɗo no ka sahih Bukhari no ka sahih Muslim misal goɗɗo goo fi hollugol wonde e dewe ɗen na ya feƴƴintino sa feƴƴintinni tun a ronkoye sukaaɓe tato arno ka sonnaɓe nelaaɗo ɓen ɓe ari ɓe lutti nelaaɗo ɓe inni joni lando ɗen ɓe sonnaɓe nelaaɗo ɓay ko kamɓe wondi ka nder suudu ga ko honno nelaaɗo rewirta Allah
heɓen en no wakkiloren ɓe sukaɓe tato ɓe lanndi sonnaɓe laaɗo ɓe wi a nelaɗo wonde jemma o juula yoga e jemma wonde hara jemma goye mo ɗaani wonde ñalormaji goo o hooray ñalormaji goo o hoorata ɓe sifi tigi on nelaɗo no rewirta Allah noon fof ka annahum taga luha sikke sukaɓe ɓen ɓe yawi he ta en tewto nelaɗo nani enen o na en guutu o yaafanuma bakkatuji makko ɗin fof enen no enen ɓe wakkilo nde ɓuri noon goɗɗo e maɓɓe yinɓe min mi juula e jemmaje ɗen fof min hande kadi partide hande jemma mi ɗanatako mi wala juulude goɗɗo inni min orde hande mi hoora ñande wo ñande goɗɗo go inni hey min mi jombata fes mi naata e probléme rewɓe ñande wo ko ordonnance ji ñande wo ko ɗuma a arta e o na wigol joni tan haqqe ango joni tan haqqe ango mi naata e ɗum few e riwaya go goɗɗo e maɓɓe wi min mi ñamata tew jaka sonnaɓe laaɗoɓe no jenti ko sukaɓe woni yewtude hakkude mum ko sukaɓe ɓe imbi ɓe nelaɗo arti tum sonnaɓe makko ɓe inni ha sukaɓe de ari ɗo ɓe landike men ko no rewirta Allah min sifanike men ko min andi ko kono no wawi wasi ɓe yawi ko wonɗa e rewde Allah kon min nani goɗɗo e maɓɓe no inna kañum jemmaji ɗin fof wala e juulude goɗɗo inni kañum ñalomaji ɗin fof ñalla e horude goɗɗo inni kañum jombata rewɓe ma ñamata tew nelaɗo nodditi ɓe o inni eɗon andi ko min ɓuri on andude Allah ka sikki Allah ko min ɓuri tan hulde Allah ka o wi min noon yoga e jemma goo mi juula yoga goo mi ɗaano balɗe goo mi hoora balɗe goo mi taƴa miɗo wondi e rewɓe miɗo jombi ko ɗum ɗo woni sunna an o mo añi ɗum ɗo mo tertike ɗum ɗo mo yawti ɗum ɗo hara e men alda ay nelaɗo radda alayhim afkarahum allati tadu ila alghuluwi nelaɗo rutti ɗi ideji maɓɓe pise ideji ɗin ko feƴƴintinnugol wigol kañum jemma fof koyo juulu wigol kañum hooray ñalormaji ɗin fof ɗum ɗo ko feƴƴintinnugol innugol jombata la idan ɗum ɗo holli wonde l'islam on ko hakkunde ko diinu wasat la ifrata wala tafrita ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun o wi ngol laawol an ɗo ko ngol woni feewngol yetti ko kangol woni hakkunde na feƴƴintinnugol ɓurtina wona jaasingol kadi ko hanano wadde kon ko wonugol hakkude ɗo o wi jokkengol laawol ɗo woto en jokkuy laawoy goo imma ko feƴƴintinnu koy ma ko jaasin koy sen waɗi ɗum haray en hawrade e laawol ngol nelaɗo wonno e mumgol ɗo e piiji ɗin fof sen daari en taway woɓɓe ko heewi kon tawi woɓɓe no feƴƴintinniri ɗum ɗa sen daari ka gurdam men ɗo joni woɓɓe na koyɗi ɗum koyɗi fof ko fenade kala ko wiɗaɓe koyɗe non koyɗol ko fenade woɓɓe goo ƴetti dewe mum goo e koyɗi menen min ewna min hoyɗu ɗum ɓen ko hoyɗata ko fof ko gonga sariyaji ɗi Allah harmini ɓe hoyɗa wonde ɗum no dagi ɓe ƴetta no dagi ɓeeɗa feƴƴintini hakkude on koye andu no woɗi koyɗi goo wonɗi gonga kono naɗi fof ko woni gonga sharia on ƴettake e koyɗol aren kasama kala woɓɓe no inni kala ko wiyete fijindaru fof tarwihu nas fiji fowtingol wonki jouegol ballon dogugol eltagol karate kon fo ɗum no harmi ɗum nono ko sahen ko fujjira no harmi woɓɓe ko ƴetti ko ɗum ɗon woni gurdam mum ɗam fof koye ɗum woni e gaynude ɗo ko ifrat ɗo ko tafrit e ɗin fof ƴettu noneji ɗin fof woɓɓe no ƴetti no affaire he ɓornogol coñci tan umanno he daari ɓeyno karamukoɓe no ɓorno coñci no waɗi ɗum no waɗi ɗum no feƴƴintini no harmini piiji ɗi fof woɓɓe go kadi ko ɗum ɗon tun anda sina matiére on fof ko ifrat ko tafrit idan wasat on wonu hakkunde piiji ɗin fof si feƴƴiti haray no ŋiña ɓay joni ɓeeɗa ɓe sukaɓe ɗo ɓe nelaɗo rutti pellet
yimma go jemma juula ko hunde moƴƴere kono ɓay ɓe ɓurtinoyi nelaɗo luttiɓe pellete horugol naafe ñalorma koko moƴƴi kono ɓay ɓe feƴƴintinni tawi boni kullama zada ala haddihi ada ala diddihi kala ko feƴƴiti keero ka hanono hattude ɗon ko wontata ko lorra joom muɗum idan wone hakkunde wongol hakkunde ngol firta wonde sunnaji ɗi naayi ɗi waɗe woɓɓe goo kadi ko ɗon mahi kala ko waɗa e sunna ɓe non ɗum ko sunna kono hey ɗum ko sattingol tawi an a wawata an imanu ma on hewta ka waɗa sunna ayi goɗɗo gon waɗa sunna ko foɗɗa ko weltanagol mum kono woɓɓene contre ɗum non ko ɗum waɗi ɗum non ɗum kadi kadi ɗum ko farilla tawi ɓan sina farilla watta an a anda wela ye Allah on ko neɗɗo watta tun ha Allah weltano moyna he an on mi accordanima natugol aljanna a anda ɗum ko e nder honɗum e nder dewe Allah ɗen woni wallahi hay goto anda hay nelaɗo anda no gasa ko ko yawitiɗa ko ɗon ɗum woni ko ɗum waɗi mo suuɗi welaye makko on e nder ko yamiri en kon e nder ko haɗi en kon ko nder ton tun memata gokkun tun goyna c'est bon voilà ko ha ɗon hande kadi mi tikkantano fes ko ɗum waɗi wotawe nalmaki la tahqiranna min al ma'ruf shay'an kala ko wiyeteno moƴƴi wota yawito ta fogi no ɗum ko sunna no ɓen ko ɗumanni ɗum kadi ko sunna heeɓe haɓɓitiɗo tawi sunna o naya farle hoore yimɓe ɓen dey kono an farle hoore ma waɗu ko moƴƴere wonanta en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴo e meɗen Allah waɗa e moƴƴiɓe wonoɓe ko hakkude Allah dandu en feƴƴintinnugol ha o tikkana en sabu ko feƴƴintinnuɗen ko yo dandu en kadi jaasugol jaasina ha tawa ko jaasinɗen ɗon kon o yiɗa ɗum ɗo Allah waɗa e moƴƴi waɗa e natoɓe aljanna Allah yawtan e faljireji men ɗi Allah tabintin en hoore goonga Allah tabintin en hoore goonga Allah wattuɗo en e yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen Allah wattuɗo en e yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin yo Allah yafana en mawɓe ɓen ardiɓe ɓen yo Allah poɗɗu balɗe men e hoore diina kaw yiɗo yarli Allah arsuku en battane moƴƴo torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuku en ko ardo e ndi leydi hara ko yimɓe moƴƴuɓe yurmeteɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗa giggol e yurmede hakkude julɓe ɓen fof tentini ndi leydi ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah en wallodiri e hoore goonga Allah moɓo en e hoore goonga Allah moɓo en hoore ko yiɗi o yarli yo Allah wallu julɓe wona ɓe toñede ɓen fof kala kaɓe wona e toñede Allah ittu toñe ɗen torki Allah yo Allah ɓuttin o adna Allah ɗanin ɗi guereji Allah ɗanin ɗi guereji Allah arsuku en ɓuttu fewdo ɗo Allah arsuku en ɓuttu fewdo ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴo e meɗen hawnade e ngal janna Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بمنك وجودك وكرمك ارحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم عليك بأعدائك وأعداء أوليائك وأعداء دينك اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وتكبروا وسعوا في الأرض فسادا اللهم إنهم خرجوا يحادونك ويحادون أولياءك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم دمرهم تدميرا اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.